Mai ko wai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel pe ton rei nei la mai ton riu tare asai August tarikat kum singne na chi na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sap the call Noni July tarik tamru na khat MPCC President K Meka Chandra Singh jong leadership bangkhau Tamenglong District Congress Committee rilang na Samvidhan Bachao Constitution tangak lawu Rally Multipurpose Hall Rongmei Part 3 Noni District Headquarter khautat kai kan thei Kamung the constitutional values khani tribal rights ta ngaklo khangtam mai sunatat kai kan chongi Samvidhan Bachao Rally tai adai phau mai Tamenglong District Congress Committee President Resaina that kai kan chongi Kamung khota leader azu kwang kasau lo kanemi pang khota General Secretary MPCC Wahidur Rahman former minister Samuel Zendai khani former MLA Guikhanliu Mai kaniuni kasau kane program khota BJP Resai mai double engine government re Tamenglong district that house sulau maknaba mailam Congress leader nun Resa indau kai kane BJP government bangkhau tribal mai khani lungsi mai communities nun kung mai ariu inbu kubami intau tong government bangkhau gang hagram mai development dan sin thau lo makna bami tuna sakane Samvidhan Bachao Rally khau intuk mai suna Autonomous District Council election kai maknaba mai ta pianmak mai indau kani ADC elections that kai maknaba mai hairui tribal menun tong democratic rights khani local self governance high access sunga maknaba mi tuna sakane leader nun tai center khani state BJP government's roi constitutional tan intuina ta lo mage khani ke nai me development ai mansai koi khang ti lo mage tuna sakane rally khota ADC election katum na tat kai lo khang demand sukane Democratic Constitution goi ti kai thaudat khang khani tribal areas goi khaw development an sin thau in bulau khang demand sukane mi da ko Indian National Congress reconstitution ta ngak lo khang kaniu lungning gut na tan bam ni tribal communities da ti tan thau khang khani Manipur khaw ba mai koi tong democratic rights ta ngak lo khang tan ran na tan bam ni tana sa in dau kai kane program khotai Congress party leader Mohammad Shakir chairman Minority Department MPCC John Pamai General Secretary Tamenglong DCC Humaliabo, former chairman ADC Tamenglong, Gino Kamai, former vice chairman Tamenglong ADC, Khadni Kacham Thai Dang Mai, president Nungba Block Congress Committee, Kaniurini Guang Kasau Laukane. Infal July Tarik Tamru Nakat. Inthai kum singnai ni china padai khau jeribam khau kuki mainun rui khonge tuna lumsi mainun intai mai pui gan thum khani allow gan thum ta siloi kan mi khau ka zau mai gan khata National Investigation Agency rui nimthi tuna NIA rong statement khau July tarik tamru na kha Thursday khau ti thai kan the inchu mai gan thum khani allow tanim tat kan mai tuang Bore Bekra area Jeribam district khau November tarik ru na khat kum singne ni china padai khau tai siloi lokan tongi kum na thai mai pum pang tai ahu dui khau inzol lokan tongi Tamenglong July tarik tamru na khat Physical Health and Engineering Department Tamenglong roi strengthening of village water and sanitation committees to my bang khau awareness program faith office Tamenglong khau July tarik tamru nung tat kai kan the awareness program khau VWSC street daw ri kwang ka zaw law kani Lori executive engineer faith Tamenglong roi program khau kwang ka zaw law mai kwai khang field testing kits sin suna dui quality test lam khau di law kani kumna program khau ka zaw law mai kwai khang FTKs ni inzat law kani kamung khau tai faith office Tamenglong khau nai mai NABL accredited lab khau dui sample phungwang na dui tong quality high test guang su law nu wei tuna sakani NABL accredited lab khau dui tong quality test sumaina ramna nam mai koi refill testing kits ni demand su law nu wei kumna mi tong kits tai rekaniu kai khau roi dui tong quality tai test nu wei tuna ti thai kane FTKs roi dui khau acidity turbidity residual chlorine khani bai mai dui khau bacteriological kazau mai ta zau pa nu wei khani thau ku mai roi FTK sin su mai thiak basic hands on training ka hawi thai faith khau alam launu we tuna cham te ri ti thai kane infal July tarik tamru na khat United Naga Council khau ri inphang mai cham thilai na union government ri zang chui ultimatum ti laukan mai tai thau sulau mage thai tan my steps in thawbam nu we UNC Naga Women Union All Naga Students Association Manipur Khani Naga People's Movement for Human Rights Shout July tarik chui na kanai kum singne ni chui na pung nong tai join ultimatum tina free movement regime kan loi na laudat khang khani Naga ancestral homeland ka border fencing construction tat kai ba mai hai in thak lo khang demand su kan tonge ultimatum tong ka gan lung khau demand goi tai
tan suna tan pat lau magi thai Naga Hill District goi khau tat my protest movement tat kai bam nu we to na UNC re kapin kan the UNC tong cham thilai na government re kaniu tong issue tai ka gan ti lau me lung khau tan pat magi thai tat my measures in thau puni the to na sakane Naga mainun ta re joint ultimatum tai Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister S.J. Shankar khani Union Defense Minister Rajnath Singh khang Government of Manipur ban khauri July tarik chu na kanai nung tai tikala laukan tonge Naga Organization tong joint ultimatum khautai Indo-Myanmar border khau free movement regime lagan kan metai kaloi na laudat khang khani ancestral Naga homeland khau border fencing tan ba mai hai in thak lo khang demand su kan tongi Naga mai phom nun thailai na border fencing tan ba mai hai kabiu mai dilung mai communities khau than tau na tan bam tong ra me kumna mi hai United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People kadai sna article ta chat chui na churuk khani tamru na churuk ta twan mi tan de tuna sakan tonge FMR laudat khang khani Indo-Myanmar border khau fencing tan ba mai hai in thak lo khang press statement azu tipat kan tongte mi tung issue khau Naga areas koi khau government offices picketing tat kai lo kan tongte public protest rallies Naga Hill districts koi khau Naga mai phom azu re tat kai na memorandum gai si summit chu lo kan tongte tuna sakane Naga mai phom nun re ti lau kan mai ultimatum tong ka kan lung khau Naga mai tong demand hai tan suna sin thau lo magi thai rambai me thiang ma ki Manipur Naga Hill District goi khau tan my protest movement hai tat kai pni the tuna UNC tong cham de ri ti thai kane Infal July tarik tamru nakhat Manipur government will reserve forest areas khau concerned authorities twang nuna mai mak na camping trekking picnic expeditions kani rantadat makhang ti thai kan the forest department re think mai laukan mai tai reserve forest khau tat gonglau mai nun re inform ta na mai gal lau mai thing dau mai khani mai suna ngau ram ta mai ram manu mai twang nai me jang ri tu na ti thai kan ni reserve forest khau think mai twang direction Tipat kan metai asai nei da khau man sai kan thum rui Laura Konjing Ching Hills Thongam Modum Reserve Forest Kaching District khau thingdau ba metanim kan metang rui strict order tipat kan chonge Forest Department tong team range office resign inspection tat kan mai khau lo tuan mai thing dau ba mai ta reserve forest khau nim tau kan chonge Central Forest Division tong divisional of forest officer rui official order tipat kan mai khau Puam ha methai charai rui nuna mai mak na camping trekking ha methai ramung Reserve Forest John Kauta Lautat Makhang ti thai kani kadai suna Langol Reserve Forest kani Punshilok area hai asai khawri thauna thingthei tuna ti thai kani Forest Department tong order that tuan mai nun ru khau legal action sin thapani mi tai bu charuk kang kai khawlaw na fine ni labam nu we tuna ti thai kani Public way reserve forest khau gut kang ke nai nang sini concerned authority khau ke nai me permission dai la rai ni nai tuna ti thai kani Infal July tarik tamru nakhat Manipur khau into mai allow ta kabam kanai khau rape suna allow tuang gun su mala laukan mai sang Protection of Children for Sexual Offences Act kumsing nei ru na kanai tong section padai bang khau kang kai khau lau khang order pat kan the tingkum ru na ta cha tang mak mai into mai allow the sexual assault su kan metai Bisnupur district khani Infal West district awe Manipur fast track special court number khat Roi Wednesday nung ta order pat laukan chonge Bisnupur district haupat kan metai tingkum ru na padai na mai pita Abdul Rahman ka tingkum tam ru na chanai uroi kum singnai na ru na kathum khautai sexual assault su kan chonge kumna order khautai Abdul Rahman ta tingkum ru kang kai khau lau khang order pat laukane kumna court khautai dangka la khatni ti khap khang hilaw kani Inbuna court re state government ka victim compensation fund bang khau re dangka lak padai compensation jang tamru lung khau tipat khang ti thai kane kanai me case re sanglakpam Biswarjit Sharma katingkum tamru na pungu lamsang mayai lekai Info West re allow ta kum singnai na chikiu khautai rape suna ka gun su ka silaw kan me jang tingkum ta chat kang kai khau law khang order palaw kani mitung verdict dai fast track court for crimes against women Manipur re tipat kan chonge Sharma tai Indian Panel Court tong section Phaithum Riksanai na charu khani section Phaithum ringuna padai bang khau verdict dai pat laukan chongi government khau lak padai compensation into mai allow kai khau ti khang order khau tai hilaw moi kane Bilingual Football Association Guikhanliu Malingmei Inpui Football Lovers ka koina khang nei lami chamti pari mi Q2 root na padai tak mai edition jadonang Memorial Football Tournament kum singnei na tri na pu hai October tarik root na khat kum singnei na tri na pu khau ka haup ni the Mi putong mung khau hai Assam, Manipur, khani Nagaland khau nai mai Bilingual Village Youth Club sunrei kwang ka zaw lanu e. Entry form hai August tarik rut na tachat kare September tarik treat ngan tipa na bampani. Kamliang mai submission of entry form hai September tarik treat na chanai. Entry form la law ni mai goi rate Bilingual Football Association jong head office Kakhulong Pauna Bazaar Infal
เขาออฟฟิศอาร์เล่าชวนควงรุดนักขัดกรีติ้งซินควงปะไดลุงเขา Monday to Saturday ให้ลาลานุเว entry form ให้ดังกาจิงขัดลาบนี้คันนี้ registration fee รีดังกาจิงปุงลาบนี้ opening คันนี้ closing ceremony คำ football matches ให้คุมาลัมปัง main stadium Infal East เขาตัดไกปนี้ league round คันนี้ knockout round กวยรินาSai football grass ground คันนี้ turf ground NERC Takil Infal เขาตัดไกปนี้ champion team คังดังกาลักในเล trophy ทีปนี้คันนี้ runners up team คังรีดังกาลักขัดเลนะ trophy ทีปนี้ให้รู้เขา group คันนี้ individual players ด้วยคันนี้ awards บ่ายมีนายปนี้ไม่ก็ไว้หน้ามีปจงมงให้มาจงทรีนะมาจงละโคตรนะที่ไทยเราปจงไทยจะแมงล้องจิงไหนล้วนพวกพาบูตริคัดกลุ่มสิงในนจินปงูเล่าชวนจิงไรนายกาลานจิงสินหมวกนายสิงบังจิงไรนายพวกพาบูตริกันในกลุ่มสิงในนจินปงูเล่าชวนกาลานหมวกนายจิงสินจิงไรนายไม่ก็ไว้หน้ากิ้งอินซุยนะกิ้งเล่าเหมือนคำตากุยคันเลี้ยวมาลิงไม้ YouTube Channel เบกจนเรกงานมากนะทวนกูไว้อาศัยคำทูจำให้เขาเรงงานแล้วที่อินทวนเราทวนควงรูปมาขายไกลไม่กันรุยกิ้งอินซับดะละโคทวนกูเท